the visualization of that tigli of yellow light, square, 4 inches. Donc, le monde extérieur, le monde matériel est composé des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. De la même manière, notre corps est composé des 5 mêmes éléments. Toute apparence matérielle se résume à ces 5 éléments. Donc, dans la méditation, on prend tout d'abord l'élément terre et on pense qu'il apparaît sous la forme d'un tiglet de lumière. Ici, ce tiglet est un carré de couleur jaune, lumière jaune, qui a à peu près 16 cm de côté. 16. Il y a une profondeur, c'est pas plat. Hein? It's not only two-dimensional, it's three-dimensional. There's some depth in the square. Petite épaisseur. C'est pas un cube, il y a une petite épaisseur. Disons, si vous voulez, il fait 2 ou 3 cm d'épaisseur. Enfin, vous vous arrangez. Not a cube, it's only, for instance, if it's 4 inches square, it's maybe 1 inch or half an inch deep. Ta tile de ta naranso mune chana tile de chela ya mares nala ya mares chela quarantine ma semdes mune de teres. Donc où se trouve le tiglet? Vous l'aurez voulu, hein? Où se trouve le tiglet? Donc en réalité, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur, c'est notre propre esprit. So where the tiglet is, so truly speaking, it's not somewhere outside, it's not somewhere inside, it's your own mind. Oh, teres, tene ti tene de hakona de garanes. Tene yang te ta na de tes te da ne la wo mena tene yang mana so ki nu de na de da wo sila. Te da wo konna ya de des le na mo da. En réalité, c'est ça. Donc si vous pouvez méditer de cette manière, c'est le mieux. Mais bon, si vous êtes un peu béotien, à ce moment-là, vous pouvez penser que simplement il est devant vous. Si ça vous convient, pensez qu'il est devant vous. So truly speaking, if you can meditate that way, it's the very best. But if you cannot, you think it's in front of you. It's okay. Tene ta te da wo ke tene tena jin tene chui tile karpo khado karpo yem dumbo se inji sum tene me ke tile tene yep tuzum khado marbo tene se inji ni tene
longue télé. Tenez, yep, dagam, kado, jangu, c'est indiqué. Ouais, donc, comme Rinpoche parle en mesure anglaise, tout à l'heure je me suis un petit peu trompé dans la conversion des mesures. Donc le premier il fait 12 cm. Hein. Et l'épaisseur, un pouce. Donc le tiglé de la terre fait 12 cm, il est carré, avec une certaine profondeur. Le deuxième, ce sera donc le tiglé de l'eau. Donc le tiglé de l'eau, c'est un disque de lumière blanche, qui a aussi une certaine épaisseur, et son diamètre fait 9 cm. 9 cm. Après quoi, vous avez le tiglé du feu, qui est un triangle, toujours avec une certaine épaisseur, qui fait donc un triangle équilatéral, dont chaque côté fait 6 cm. Après, le tiglé, il est rouge, le feu est rouge. Après, le tiglé de l'air ou du vent, l'air, donc il est vert. Il a la forme d'une demi-lune, d'un demi-disque, hein, dont le diamètre fait 1,5 cm d'épaisseur, de longueur. Il y a toujours une certaine épaisseur. So the first tiglé was the earth, yellow, 4 inches. Then the next tiglé is water. Water is a disc, white in color, still with a certain depth, and the diameter of which is 3 inches. Then the tiglé of fire, triangle, red in color, and equilateral. The size the size anyway. The size is 2 inches. 2 inches. Then the wind element is like half moon, green in color, diameter being 1 inch. How many way? 3 dimensions. All are 3-dimensional, yes. Donc le vent, la mesure du vent, comme le fait remarquer le général, n'est point de 1,5 cm, mais bien de 3 cm. It was a mistake in French. Oui, en haut, tu mets. Tenez, ta namga kitile. Tenez, namga kitile te, tenez, yep, dumbo. Tenez, kado ngombo. Ta tse de, chaga.
Tene pije la, tene sem number hipiki tile yeblendeba, kadolendeba, selendeba. Ensuite, le tiglé de l'espace, qui est bleu, et qui mesure donc, cette fois-ci, 1,5 cm. C'est une boule, pardon, c'est une sphère bleue de 1,5 cm de diamètre. Après quoi, vous méditerez le tiglé de la conscience, l'esprit lui-même, la conscience, qui est au-delà de la forme, au-delà de la couleur, au-delà de la taille. Then the next tiglé is space, which is a blue sphere, half an inch, diameter half an inch. And then there is still a tiglé, which is the tiglé of consciousness, mind itself, consciousness, which is beyond shape, beyond color, and beyond size. 다 곧 근데 군다인가 되네 다 토마틸레 되라 되네 나도 다시 시작한 나게래 샘다틸레 거나 샘사나 틸레레 틸레사나 샘레스 대야마바 디간 데라 르바 케네 되네 이시네 데스 데 사이트 틸레 되네 데즈서 되네 사이트레 데 되네 쇼기틀레 라 존네 데라니 파데 되네 슈틀레 데네 네 롱 남가 되네 남가 남시 되네 라 존네 렘베 콘타타 데스 콘테스 콘텔레시 되네 제마 되네 남버 시베 되네 Tengok maju baca, tengah dia boyores, mata tini yang tela, dan mesti dia tasnya kan, dia kawai yume dan tini mampu sampai tangga, malas. Donc la manière de méditer, c'est les tiglés n'apparaissent pas simultanément, mais c'est l'un après l'autre. Donc tout d'abord, on visualise le tiglé de la terre, et comme on l'a dit tout à l'heure, le tiglé et l'esprit et le tiglé. Donc on maintient un petit moment cette visualisation, après quoi on pense que ce tiglé de la terre se transforme dans le tiglé de l'eau, donc devient un disque de lumière blanche. De la même manière, on maintient la visualisation un certain temps, puis se transforme dans le tiglé du feu, puis dans le tiglé de l'air, de l'espace, et finalement dans le tiglé de la conscience où on demeure sans distraction et sans fabrication. Donc au cours de cet exercice, on visualise les tiglés, mais on évite de se poser trop de questions sur les tiglés, qu'est-ce qu'ils sont, on ne fait pas vraiment d'analyse, on ne se pose pas non plus trop de questions sur l'endroit où ils se trouvent. Simplement on fait la visualisation. But the actual way of practicing is to visualize the tiglés one by one, successively. So first you start with the earth tiglé, you maintain the visualization for a certain time, after which you think that
his earth tigle transforms itself into the water tigle, then you maintain the visualization of the white disk of the water for a certain time. Then it transforms itself into fire tigle, then this one into the wind tigle, then into the space, and then into the consciousness in which you rest without distraction and without fabrication. During all this process, you should not analyze what are tigles and not ask questions about them and not have much doubt about where they are or where they are not. You just do it. 사천도께 대 당신 맞아 주지 잡아대 사보하고 들어와 유스 생각 들어가지고 다 보고 본점내 사천내 롱종왕아 남남지다 원다 조요래 제여반인데 되는 내 인데 세를 동요 되는 라틴이 만도 공부 관리를 제네 J'espère que vous avez compris, dit Rinpoche. Donc, on va faire maintenant la méditation. Donc, dans cette méditation, il y a 6 étapes, puisqu'il y a les 5 éléments plus la conscience. Donc, à chaque fois qu'on changera d'élément, Rinpoche donnera un petit coup de gong. Rinpoche says, I hope that you have understood. Now we are going to do the meditation. During this meditation, there are 6 steps, 5 elements plus consciousness. So to indicate that we change the step, Rinpoche will ring each time. 다 저랑 가는 그 샘디 샘생의 배 원에 다네게 샘생의 배 먼저 단계 요래서나 되네 따나네 통주매마 양 마다나네 콜라문에 타네게 되네 지 대화가 동알라 소바인데 이거가 쇼 참보여야 돼가 되네 다 남도 매발라 대고래 사나 코 되네 자는 칼만이는 브레라 가면서 아셈처럼 오늘 단 드론에 치러는 드론사나 양코 따는 민족에 양코 대는 더 같이 되게 그냥 오늘 다음에 셈세게 된 거라서 미세게 파만라 후배 도자 짠 칼만이 받아고 지기 근데 지어레스 Notre esprit est quelque chose d'assez étrange. Si on le regarde, on ne voit rien, on ne va le voir. En même temps,
c'est quelque chose qui a une très grande puissance, qui crée le bonheur, qui expérimente le bonheur et la souffrance. Par ailleurs, notre esprit est très capricieux. Par exemple, si on veut qu'il reste sans pensée, juste bien tranquille, aussitôt il va se promener à droite et à gauche. Si on veut l'obliger à penser à quelque chose, ah ben non, il n'a pas envie. Donc j'ai dit, c'est comme un petit voyou qui écoute jamais son papa et sa maman. So, our mind is something quite strange. If you try to look at it, you cannot see anything, you cannot find anything. On the other hand, although you cannot find anything, it's something very powerful to experiment pain or happiness. If you ask your mind to be quiet at home without thoughts, it doesn't listen to you, he wants to go around. If you ask him to think carefully to something he doesn't want, prefers to be quiet at home. It says it's a very naughty boy which never listens to his parents. Donc ce n'est pas facile. Mais le Bouddha possède d'une part la connaissance de toute chose et d'autre part la compassion qui s'exprime dans les moyens indignes. Donc c'est pourquoi le Bouddha nous donne, sur la base de cette connaissance et de cette compassion, nous donne des méthodes qui nous permettent progressivement de découvrir ce qu'est vraiment notre esprit. Donc nous avons vu qu'il y a dans la pratique de Shiné de nombreuses méthodes avec support. Ce matin, nous avons vu plus particulièrement la méthode reposant sur les 5 éléments. Donc ce sont des méthodes qui petit à petit nous permettent d'obtenir le contrôle sur notre esprit, d'être écouté quand nous demandons à notre esprit de faire quelque chose. Par exemple, dans les 5 éléments, il y a la couleur, il y a la taille, il y a la forme, il y a tous ces détails. Notre esprit prend l'habitude de mettre en œuvre ces différents détails de la méditation et ça nous permet de gagner un certain contrôle sur notre esprit. Cette méthode de méditation sur les 5 éléments, on la trouve dans les sutras, on la trouve aussi dans les tantras. C'est une méthode très profonde et c'est une méthode que Kalu Rinpoche avait l'habitude de donner autrefois. So it's not easy, but the Buddha has both
the knowledge of everything, and compassion, which is expressed in the way of skillful means. So through this knowledge and compassion, the Buddha gives methods through which progressively you can begin to understand what is really your mind and gain a certain control over your mind. So we have been given different methods of Shine with support, and especially this morning the one with the 5 elements. If you practice this method with the 5 elements, being aware of the shape, of the color, of the size, then your mind will be accustomed to it, and then you will gain some control over your mind will listen to you when you want something. This is a method which is both in the sutras and in the tantras, so it's very deep, and that's the reason for which Kalu Rinpoche used to give it to his students previously. Tene tata na narantu je tata nyamne de ne yapo je ha mago ba je tana tene gom nambe gom tata narantu gom de tabe na tene je me pa pe mangbo tene pe me pa mang chawa re sam sam ra tene me pa mangbo gom de tene khari na sam ra khari thanda tene gom 그래서 망보 된다 공부 받을 때는 망차봐도 sabran가. 근데 기때는 상대에서 당보 마시고가. 근데 제 탐지에 가서 누가르르라 된다르르 카가 말해서. 누가인데 근데 탐지에 되는데 찍으래서. 그래서나 샘데 아무도 남도 비제서 만들어낸 샘코나 근데 때스 나와제는 샘코나 네베디 체도 근데 받던 말에서 대양한테는 몇바 대양한테는 몇바 찍마도면은 그 몇바들라 당보때서 되그래서 얘나 양코 대하사는 양코 들라 몇바면은 근데 양코 대다봐요 말했어. 근데 얘가 근데 양 알아도 다다 소주기고 로트 남도 되고 주바이가 바인다. 근데 양 대다 준비기 몇바 타기 전다 했는데 양코 샘고때서 가와다 트로바이를 같이 갈 때요. 근데 그 강다 밑에 남자 mambo 담바티 되는데 샘코랑 되네 남도 이제서 만다와 저지 그 네베기 탑데 되는데 찍바랬어. 이거 강가시. 대인사 되네 여기 공다 mambo 여가지 한도 시작 탑 사보다. 근데 말한 저 다다 소수교 남도 mambo 초샘 라마메 바들라 시작 한도 세고 탑 사보. 되네 오늘 야보랬어. Quelqu'un de tout nouveau ou bien quelqu'un qui ne serait pas bouddhiste peut penser que toutes ces méditations sont, à vrai dire, trop nombreuses et trop complexes. Il y en a trop, il y a trop de choses à visualiser et ça peut paraître un peu étrange. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, toutes ces différentes formes de méditation et de visualisation ont toutes le même but. Il n'y a pas une fonction particulière pour chaque type de support de visualisation. Et ce but, c'est simplement d'apprendre l'esprit à se stabiliser, à ne pas suivre les pensées, mais à rester en paix en lui-même. Donc dans ce cas, pourquoi plusieurs méthodes? Parce que s'il n'y avait qu'une seule méthode, bon, peut-être l'esprit un certain temps à se stabiliser grâce à cette méthode, mais après il risque de se fatiguer de cette méthode, un petit peu de s'ennuyer un peu. Donc on lui donne beaucoup de méthodes, surtout maintenant, bon, notre esprit nourrit toutes sortes de pensées, donc cette variété de méthodes correspond à la versatilité de nos pensées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de méthodes. Donc toutes ces méthodes répondent à la même fonction.
stabiliser les pensées. Faire ainsi, c'est une approche extrêmement profonde, extrêmement habile. Someone who is a very beginner or someone who is not a Buddhist at all may be surprised by the great number of methods or of visualization we are using. Such a person may think it's too many visualizations to do, or too complicated. But in fact, it is to be understood that each of these methods has not its own purpose. All of them have the same purpose. The purpose of them is to stabilize the mind, just to teach the mind not to follow the sounds, but to be quiet in itself. So if such is the reason, why so many different methods? Because if there would be only one method, maybe at the beginning the mind would be happy to follow it, but maybe after a certain time it would be tired or a little bit bored, and the enthusiasm would be lost. So, and as we are beginners, also our mind has a very deep tendency to follow the sounds, all kind of sounds. Because we have all kind of sounds, it's also easier for our minds to have different methods. Then there is no danger to be discouraged. So all this, you should remember that the purpose of all these methods is the same, and it's that it is very skillful and deep to use many methods. 신게 냠냠 여바시나 되네 공지 탑메고 망보 여바텔라 마가와 메바 마테 텔라 시라기 가와 만에 야보데 삼바 쪼용 그래스 어떤나 간데서 나랑서 다다 시절 늦어다 다시 와서 시절 망바서라 보고 때문에 이렇게 성강 간데 망보여 간데 첨보여 어디 전화 되니까나 되나고 되네 보고라 되네 때문에 가서 망고 한바 가는 사람인데 열에서 보고 가시나 사람 때문에 열에서 대여받대 뒤보고대 서로 가래 열에서나 나 된대 때문에 망고가 깔래 가보래 삼바신데 열 말에 보고들 가서나 시라 가와 들어와 그 때문에 가래때요네 잘라 가래요네 Quelqu'un au contraire qui a une bonne expérience de chiner, loin d'être gêné par cette multiplicité de méthodes et de visualisations, au contraire, on est très content, très joyeux. C'est un petit peu, dire Rinpoche, comme en Occident ou même en Orient, il y a d'immenses magasins de jouets. Toutes sortes de jouets. Et quelquefois, les enfants, chez eux, ils ont plein de jouets. Et quand ils ont plein de jouets, ça ne les attriste pas. Au contraire, ils sont très contents, ils savent, j'ai ça, ils savent quand ils veulent utiliser l'un plutôt que de jouer avec l'autre, ils sont contents d'avoir tout ça. Ils ont une grande variété à leur disposition et ils sont très contents. Donc pour nous, les méditants, si on sait méditer, plus on a de choses à notre disposition, plus on peut jouer, plus on est content. So someone who starts to have a good Shine practice, instead of being afraid by the great variety of methods, feels, on the contrary, very happy of it. It's just like in the West, or even now in the East, you have a big, very huge toys shop for children. And children at home may have a lot of toys in their room, but they are not unhappy of it. They are very happy, and they know when to play with one rather than with the other one. They know to use each of them. In the same way, when you really know how to practice Shine, the more you have visualization to play with, the more happy you are.
당하는 또 다리 못 이게 되네 곰치기 3대 다 드는 있는데 다 산이 그거 올라래 근데 이제 되네 당하도 되는 이스처럼 가 되는 내 가리 시디요가 처럼서 쉬사바레스 다 달로 되라 다 말시 다 파요 말스 come on 사바레스 no left Donc là, le séminaire de l'instruction méditation de cette année approche de sa fin, se terminera demain. Donc je t'ai dit, je vous ai donné toutes les instructions que je voulais vous donner, je n'ai plus rien à vous dire. Since the beginning of the seminar, now we have been together for about 2 weeks, and whatever in the way of instructions, explanations, it's necessary to be given, I have given all of it. Which saying has given all of it, and now there's nothing more to tell you, and you can't squeeze anything out of. 전에 다 양안도 가방에마 자파드는 뭐지 송바나이래 강라 삼자 실라네 케케 솔로테데 시멘타티스 양안도 로제마 대양안도 양이다 어때네 대대비 두갑 서바나 양 티갑을 먼저 냠냠 서바 지에 갑이요나 양 티갑텔라 되네 양 맞아 내 파르시주다 차랑서 강가를 그렇지 되는데 양 서바카지 티갑텔라 용세기레스 Comme le disait Mahamudra Rinpoche depuis 5 jours précédents, pour vous expliquer que de toute façon, bon, on est déjà presque mort. Hein? Donc bien que vous soyez déjà presque mort, peut-être avec un peu de chance, l'année prochaine vous serez encore là. Donc, si jamais vous êtes encore là l'année prochaine, si jamais vous avez une petite expérience de pratique, peut-être l'année prochaine, vous pourrez continuer à avoir de nouvelles instructions et poser des questions sur votre expérience de pratique. Peut-être. Repeating again what I said, the great teacher Kalu Rinpoche had said, in looking at anyone or anything, all are just about to perish. Yet again, looking at anyone closely, everyone has everyone has planned to live without dying or live eternally. And so, given our plans, our habitual plans, were it possible that next year we are still around to be here together, and at that time, because of the circumstances of a different time,
and because of your having done some practice and reflections, and on the basis of that having some fresh questions to pose or ask, and as a result that also the Rinpoche also may have something more to tell from a different sort of perspective or point of view. So this is possible. Ta talu ke ngazo uchu kodru ke lon de la ma tene nyamne jengge chu ke tene khata ngazo ye chu jorwa de la tene ngazo do chi nyamji che te na tene one tene 망치를 게 되는 양내 샤라야고 정도 대인도 되는 거네 이제 당한 저기 저발에다 파사 저기 되는 양내 그게 망바 정도 근데 인자 대원에 가서 제 샤라게 이렇게 망보야고 좀 성화 되는 다 되는 가서 이나 샤라 가고 좀 되는 차라서 중계 이나야 되는 거네 가는 때 메시지 난게 La pratique de l'année 1996, pour ceux qui étaient déjà venus l'année dernière, vous l'avez consigné sur votre compte rendu. Et je vais dire, à la lecture de ces comptes rendus, on s'aperçoit que la très grande majorité d'entre vous, vous avez très bien pratiqué, vous avez très bien fait le programme. Il y a même un grand nombre d'entre vous qui ont pu faire davantage que ce qui était demandé. J'ai dit de mon côté, c'est quelque chose qui me réjouit profondément. Et de votre côté, c'est certainement la chose la plus profitable que vous puissiez faire au cours de votre vie. In looking at the year's program of the report of the year's program of practice that is given here. This the year's program of practice from 95 to 96. Majority of the people have completed the year's set program of practice, and in fact done also some more or over the year's program of practice. So this is really wonderful, and it also gives us a sense of profound joy. And on your part also, it is certainly a source of tremendous benefit, because in one's life the practice is certainly the most important activity that one needs to attend to. O karesana ngamo tuzu pe zangbo sanje jagala tene juke kabla tuzu zangbo ta tene lama zangbo sanje es. O ti kabla yang tene sanje ke loma kenang la yang tene rab na dring thama. O tene tene yo mangbo che yo re ti kabla yang tene loma lelo chen tene yo sares. 대인들 때는 가시에 내려서 가시에 양지 소소 가지엔 파시에 된대를 체는 내 차당 좀 맞을게 뒤가라야 센터라고 비교와 요레스 대인들 들은 가방 알아도 주저 됐다 그래 되네 라마이나야 되네 배나다 소수지오
dinrik nganzo chedewe tene chadang tenrawo de da yong tugu mare mayong na tela nganzo tene hale gu mindosi da yaja nane mansho dege tene je nyamne da lo yong seba te tene ngara tu shara kinjewe ya gore. Il ne serait pas raisonnable d'attendre que 100% des personnes qui participent au séminaire puissent faire complètement la pratique. Si on se réfère à l'époque même du Bouddha, qui était une époque spirituellement bien supérieure à la nôtre, et où le maître qui enseignait était le Bouddha lui-même, pourtant, parmi ses disciples, il y avait aussi différentes capacités, différentes possibilités. Et il avait des disciples excellents, des disciples moyens, des disciples moins bons, et il avait aussi des disciples paresseux. Donc si on se réfère à notre situation présente, d'abord l'époque est loin d'être aussi favorable. Ensuite, le maître qui enseigne, je vais faire un mensonge, mais je suis obligé de traduire ce que Rinpoche a dit. Donc, le maître qui enseigne est un maître ordinaire. Donc, c'est tout à fait normal que, soit par certaines tendances à la paresse, soit aussi parce que, en raison de circonstances extérieures, quelquefois, on n'arrive pas à faire même ce qu'on voudrait faire, qu'il y a un certain nombre qui ne puissent pas véritablement accomplir le programme. Mais ce qui est très bien, et ce qui correspond tout à fait à notre attente, c'est qu'une grande majorité puisse faire le programme, voire davantage. The program of practice that is given as a part of the participation in the seminar, it is not expected that 100% of the people have done the program completely, and even during the time of the Shakyamuni Buddha himself, more ideal time for practice, and of course having the Buddha as the spiritual teacher or a friend to learn from, and it seems that even during the Buddha's time, and Buddha himself as the teacher, that there were different categories of students or disciples of greater dkar or lesser abilities and capacities, or that more diligent or some lazy and so forth. It seems that there were these different categories of disciples. Then of course, given our present time, and when you have only ordinary human spiritual friend, teacher, indicating Rinpoche himself, and then given the time and situations, so that if not everyone has completed the year's program of practice, that is no cause for sort of shock or surprise. And in fact, that there's possibilities that students are of different capacities and abilities, as well as in the uncertain circumstances of life, and that it's very much possible that certain individuals might have encountered a lot of difficulties and obstacles and so forth in their lives, and which could not be avoided. So these differences are very much possible. And the fact that the majority
or greater majority of the students participating in the seminar have completed the program of practice in itself is great, and is certainly a source of tremendous benefit, and then it's an expression of much like the advantage or good result of our collective efforts together. Tene ta manzo logic kaza dina shugur jorwa te tene manzo mirere ye de sane ta de ja tue yo mare tene manzo ta samana chi ta se chene tene drpa ta tene chi jumbo ta tene chi yang to ma ta ti kon sama de dom ra ba chi dom chene tene manzo shugur sor de jamba di ge dom de ne chi de tene ta lama me haku utudes sorana til hakures. Non, on ne peut pas. Je dit, je ne peux pas reprendre les commentaires, vos comptes rendus pratiques un par un et faire un commentaire sur chacun. C'est beaucoup trop long, ça prendrait beaucoup de temps. Mais du moins, avons-nous opéré des statistiques que Rinpoche me demande de vous rendre compte. Donc prenez des notes. Alors, bon, ça concerne donc les gens qui ont déjà fait d'abord une année de pratique, hein, qui sont déjà venus l'année dernière, qui ont une année de pratique. Écoutez bien, hein, parce que c'est scientifique. Donc, parmi ceux-là, ceux qui ont fait moins de 50% du programme, hein, il y en a 2%. Ça fait 1. Ceux qui ont fait entre 50% et 80% du programme, on en trouve 17%. 59% ont pu faire entre 80% et 100%, et 22% plus de 100%. En deuxième, ceux qui ont déjà fait 2 séminaires, qui viennent pour la 3e fois. Donc ils sont moins nombreux. Donc, ayant fait moins de 50% du programme, il y en a 4%. Ça fait toujours 1, mais ils sont moins nombreux. De 50% à 80%, il y en a 22%. 35% ont fait entre 80% et la totalité du programme, et 39% plus de la totalité du programme. Maintenant, pour les gens qui ont déjà fait plus que 3 séminaires, donc il y en a quelques-uns qui sont ici, la plupart ne sont pas là, mais ils ont envoyé leur compte rendu par la poste. Donc ayant fait moins de 50% du programme, c'était 3%, c'est toujours 1, mais après, entre 50% et 80%, c'est encore 3%, je vais te deviner combien il y en a. De 80% à 100%, il y a 31%, et plus de 100%, il y en a 63%. Et ceci dit, c'est trompeur un petit peu parce que tout le monde n'a pas renvoyé son compte rendu pratique. Donc ceux qui n'ont pas renvoyé, on peut supposer qu'ils sont plutôt... Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, dans toutes les années, il y a une très grande majorité qui est au-dessus de 80% du programme. Donc c'est pour ça que je suis très très content parce que vous faites vraiment ce qu'il vous demande de faire. So, since it is not possible to explain what each and everyone has completed, or and what seems to be sort of the experiences and so forth of individuals, since that is not possible given time and there being so many. But having looked at the results of the report and as to how many have accomplished how much and what percentage of
the practitioners have done what, and so Ngedön Chökyi has worked out a very complicated statistics, and which we don't see any humor in it, and so it will be his pleasure to explain to you. So first, concerning people having done 1 year of practice, so coming for a second time. So people having done less than 30% of the program, that's 2% of the total number, and 2% is 1%. 2% is only 1%. 1%. Then from 50% to 80% of the program is 17%. From 80% to 100% is 59%. More than 100% is 22%. I'll ask you questions now. Then people having done 2 seminaries, so coming for the third time, less than 50% of the programs, it's 4%, which means 1%, because there are less persons. Then from 50% to 80%, 22% have done it. From 80% to 100%, 35%. More than 100%, 39%. And then people having done already 3 seminaries, so most of them are not here this year, but they were supposed to send a letter with their report. So 3% of them have done less than 50% of the program, so 3% is 1%. And 3% of the persons have done between 50% and 80%. Well, anyway, and which is very important that Please. Now what is this? Where did you get the time to do all of these things? I wish I did. Well, 63% have done more than 100% of the program, but it's not really exact statistically speaking, because we can guess that the ones who have not sent their report are rather on the bad side of the... Obrigado. 다 당한서 다리야 다로 우주 고병게 로라 되네 양 알아서 되라고지 삼로 방고 요레스 근데 인사 되네 저도 참아다 먼저 다 무지 사동 tunjuk 되네
Tene tiki manzu kasa program te tata yang hanja te waru oh tiki yang la bache so c'est pas fini parce que maintenant il faut que je vous explique, enfin ça c'est surtout pour les nouveaux, il faut que je vous explique le programme de l'année qui vient. C'est pas simple non plus. On va essayer. Hein. Donc le programme, dans le programme, vous avez trois choses différentes à faire qui reposent sur des durées différentes. Donc tout d'abord, sur une base annuelle, vous devez accomplir 100 000 mantras de Chenrezig. Donc vous le répartissez comme vous voulez dans l'année, vous pouvez faire un petit peu tous les jours, faire des week-ends, vous en faites beaucoup, mais au total, il faut arriver à 100 000. 100 000, ce n'est pas un nombre énorme, hein. Si vous réfléchissez, ça fait 300 par jour. Bon, ça fait un certain nombre par jour. 1000 par jour. C'est 10 000 par trimestre. Voilà. Donc, ensuite, maintenant sur une base trimestrielle. Hein, sur une base trimestrielle, c'est les préliminaires spécifiques. Ce qui veut dire que le premier trimestre, vous devez accomplir 10 000 prosternations. Le deuxième trimestre, 10 000 mantras d'Orgé Shangpa. Le troisième trimestre, 10 000 offrandes du mandala. Le quatrième, 10 000 Guru Yoga. Donc là, c'est pareil. Vous arrangez votre programme comme vous voulez. Vous pouvez en faire régulièrement tous les jours, ce qui peut être conseillé, ou bien vous pouvez regrouper, vous avez une semaine de retraite ou un week-end entier, et vous pouvez le faire comme vous voulez. Et puis ensuite, sur une base journalière, vous avez la méditation à proprement parler. C'est-à-dire, chaque jour, vous devez faire une demi-heure, entre une demi-heure et 3/4 d'heure, comme vous voulez, de méditation. Donc comment se déroule cette méditation? Donc dans une session de méditation, vous voyez peut-être comme on fait à peu près ici, c'est-à-dire d'abord vous faites 3 fois l'expulsion du souffle résiduel, vous faites la prise de refuge, après vous faites la prière à la lignée ou la prière à Milarepa, un petit peu comme vous voulez, ou bien vous alternez. Après quoi, vous consacrez 5 minutes au préliminaire commun, c'est-à-dire vous réfléchissez soit à la précieuse existence humaine, j'en reparlerai après. Puis vous avez la méditation à proprement parler, donc qui va prendre entre 20-25 minutes et 35 minutes, 40 minutes. Donc je vais revenir dessus aussi. Puis la dédicace. Donc tout d'abord, la réflexion sur les préliminaires communs. Vous avez une réflexion différente chaque jour de la semaine, mais tout sera marqué hein, sur les papiers. Donc par exemple, le lundi, vous réfléchissez à la précieuse existence humaine. Le mardi, vous réfléchissez à la bodhicitta. Le mercredi, à la mort et l'impermanence. Jeudi, de nouveau bodhicitta. Vendredi, loi du karma. Samedi, de nouveau bodhicitta. Et dimanche, la nature décevante du samsara, c'est-à-dire le fait que le samsara soit souffrance. Donc ça, c'est toute l'année, chaque jour de l'année, chaque semaine de l'année, vous avez cette même partie. Et les méditations à proprement parler, vous avez aussi les méthodes sont réparties sur une semaine. Et ça change chaque trimestre. Donc par exemple, le premier trimestre, le lundi, vous faites 7 fois 21 respirations. Le mardi, les 5 éléments. Le mercredi, un support impur de petite taille, un grain de riz ou quelque chose comme ça. Le jeudi, le tibia entre les sourcils. Le vendredi, le Bouddha face à soi. Le samedi, le Tibet ou le lama dans le cœur. Et le dimanche, chiné sans support ou lacton. Les gens qui sont arrivés en année de lacton remplace toujours chiné sans support. Ouais, selon que vous soyez en 2e ou en 3e année, donc vous avez des techniques un peu différentes de lacton, mais c'est toujours à la place de chiné sans support. Donc après vous verrez, donc le 2e trimestre, ça change un peu, mais c'est toujours le même principe. No, in English. In English, so you have 3 things to do during the year. One thing on a yearly basis, the second thing on a
quarterly basis, and the 13 on a daily basis. On a yearly basis, you will have to accumulate 1,100 mantras, 100,000 mantras of Chenrezig. So whether you do a little bit of it each day or you do weekends to accumulate a lot, it's up to you. But at the end of the year, 100,000 should be done. Now, on a quarterly basis, each quarter you should do 10,000 of one of the specific preliminaries. So, for instance, first quarter you should do 10,000 prostrations. The second one, 10,000 Dodgy Senpa's mantras. Third one, 10,000 mandala offerings, and fourth one, 10,000 Guru Yoga's prayers. Now, on a daily basis, you have meditation itself. So every day you should do a meditation session. This meditation session includes first expelling the residual breath and taking refuge and prayer to the lineage. Then 5 minutes during which you reflect on the common preliminaries or on the bodhicitta. It's written on the paper, so don't worry. And then you do the meditation itself, which should last between half an hour and 45 minutes, and then dedication. The meditation itself, it's in 1 week, every day the method changes. For instance, for the first quarter, on Monday you will do 7 times 21 breaths, and Tuesday the 5 elements, Wednesday Tigle here, Thursday the Buddha image in front of you, Friday, it's a mistake, anyway, it doesn't matter. I gave you the second quarter, but it doesn't matter. Anyway, you will look at it. It changes every day. It's very easy. Very clearly indicated. I hope so in English too. Anyway, so at the end of the year, you will have done 1 session of meditation every day, 10,000 of each specific preliminary practices, and 100,000 Chenrezig's mantra. 다 뒤나라 당보 되는 차 체규요레스 되는 차 체규 대 되는 지당대 당 안도 차체 될라 되는 류지디 장와다 되는 선남지 초사바다 되는 이 표현다 뭐봐 망보요레 얘나야 되는 양체 강사 카시 로이그 간다 카시야 르라 네기스 내감 근데 차네 차 자원이네 루마도 바이나 근데 이 차텔라 장로 저지 되나 근데 예스 되네 대참 되네 도저 셈비게냐네 tel라 이게 잡아 저지 되네 이게 조바데 되네 쭉 루트바이나 되네 이게 루트 요가 되네 로소리나 되네 이게 루트를 저를 로소리오레스 쭉 루트바이나 되네 방법 야시로스 근데 제쪽 부분도 되네 야지는 얘기 대로 좀 맞은 나야 되네 숨 되네 용쇼라야 되네 직직 되네 라면 안주로 고백할라 되네 지당경만도 라면 안주로 고텔라 다키 요레스 되네 다키 tel라 되네 지 만중에마 다 변에 되네 또 마체교대 슈냠들 맹게터서 다 인도바다 되네 안에다 근데 이제 되네 전도 제 파자 많차와 왕망도 토바 사버도 되네 말아서 karma Kagyü 되네
tene yidam so doje phamo yinda doje phamo ba mato ba me ba ta be yinza tene ngondo nyane chebe kala ya ta ji thela doje phamo ko no so yores tene ta ngarang so ngarang din ka ro chi yina tene je doje phamo wa top no wa ta ya so so me ba tele ra yo ba yina ra ya gores yang kese ke tene doje phamo wa mato ba 근데 이나 되게 상하게 파생되는데 왕 마토나 엄마한테 대신들이 요 말이 근데 인자 되는 나의 만나 나가래 제네시 이담 맞다 상황도 왕 터비요래 제네시 온네 되는 대 제조로 하면 나죠 뭔가 tel라 되네 가봐요 말이 되는 거 대처나서 되네 Il faut faire les prosternations. Toutefois, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir un blocage mental extrêmement fort sur la notion de prosternation, ou bien des personnes qui physiquement ne peuvent pas vraiment faire des prosternations. Dans ce cas, pour ces personnes, à la place, vous récitez seulement la prise de refus. Le second préliminaire, c'est la pratique de Dorje Shangpa. Dans la pratique de Dorje Shangpa, il y a deux mantras. Il y a le long mantra, ce qu'on appelle le mantra de 100 syllabes, il y a le bref mantra, ou Benza Satorum, qui ne comprend que 6 syllabes. Normalement, quand on fait 10 000 longs mantras, la coutume, c'est de faire 60 000 courts mantras de 6 syllabes. Pourquoi 60 000 ? Parce que justement, il y a 6 syllabes, c'est 10 000 par syllabe dans le court mantra. Donc normalement, on fait comme ça. Et si vous pouvez faire comme ça, de loin, c'est mieux. Bon, maintenant, si vraiment vous êtes pris par le temps, vous n'en faites que 30 000 bref mantras. Ou au moins 10 000. Au moins 10 000. Bon, ensuite, le fond du mandala ne pose pas de question. Après, il y a la pratique du Guru Yoga. Dans la pratique du Guru Yoga, une question a été soulevée, c'est dans la pratique du Guru Yoga, on apparaît soi-même sous la forme d'un guida. On a Dorje Chang au-dessus de la tête ou face à soi, et on est soi-même sous la forme d'un guida. Donc au Tibet, pratiquement tous les gens qui faisaient le Guru Yoga étaient soit des moines, soit des nonnes. Et ces gens recevaient beaucoup d'initiations. Ils avaient tous reçu l'initiation de Dorje Pamo, Vajrayana. Et en particulier dans la lignée Kagyü, Dorje Pamo c'était un des principaux guidas, donc tout le monde avait cette initiation. Donc c'est pourquoi la coutume était de se visualiser soi-même sous la forme de Dorje Pamo. Mais en ce qui vous concerne, bon, si vous avez reçu l'initiation de Dorje Pamo et si ça vous parle de vous visualiser sous la forme de Dorje Pamo, très bien, vous pouvez le faire. Par contre, si vous n'avez pas reçu l'initiation de Dorje Pamo, ce n'est pas possible parce que dans le Vajrayana, il faut avoir reçu l'initiation d'une divinité pour se visualiser sous la forme de cette divinité. Donc c'est pourquoi, Gaya Rinpoche, comme je l'ai déjà dit dans le passé, je vous donne pour instruction de vous visualiser sous la forme de Chenrezi. Vous avez l'initiation de Chenrezi, c'est très très bien, vous visualisez sous la forme de Chenrezi. So now, for all of you here, this year also, from now until the 1997, and you have a years program of practice to be completed, and the specifics of which just now Lamala explained to you. And then the program of sheet of the program of practice will be also given out. And just a few points to be noted. Firstly, in connection with the practice of the uncommon preliminaries. First, the prostration. And, the practice of the prostration is basically very, very important and a source of tremendous benefit, both from the point of view of accumulation of merit, as well as purification of mental obscurations and defilements, and so it's something very significant.
But given that one has some definite physical or health conditions which does not permit one to do the prostrations, then in that case it's understandable, and one should not feel uncomfortable about it. One can, in the place of doing of the prostrations, accumulate the 10,000 repetition of the refuge prayer. And second, in the practice of Dorje Vajrasattva, the visualization practice of Vajrasattva must include also the repetition of the long mantra of Vajrasattva, known as the 100th syllable mantra, 10,000 times as part of the program of practice. And along with that, there is also the short or the essence mantra of Vajrasattva, the 6-syllabled Om Benza Satahum mantra. And it would be very good to accumulate that mantra and the 6-syllable mantra 60,000 times, 10,000 for each syllable, and so in this way 60,000 times, and that is also in terms of in relationship to the principal mantra. It's very good to do, and so it would be very beneficial if you could accumulate 60,000 of the short mantra, and if not, then as many as you can. And so as many as you can, and minimum of 10,000 of the 6-syllable mantra. And then another point concerning also the 4th uncommon preliminary, that of Laminalgur and Guru Yoga. In the Guru Yoga practice, in order to receive the blessings of the lineage masters, the Vajradhara and so forth, it is also very, in order to enhance the practice, beneficial to do the self-visualization of a yidam. And in the Kagyü tradition, in general, when doing the Guru Yoga practice, the yidam that one visualizes oneself is Dorje Pagmo, Vajravarahi, and because most of the people who practiced in Tibet are the monks and the nuns, and they have received usually the empowerment of Dorje Pagmo, and also being one of the principal yidam of the Kagyü lineage. And so, as far as visualizing oneself as a deity, self-visualization, they do Dorje Pagmo. And so, in our cases, those of you who have received Dorje Pagmo empowerment and very strongly inclined to do the practice or the visualization, then you may, in doing the Guru Yoga, do the self-visualization of Dorje Pagmo. But in general, as which had also pointed out previously, and that to do the visualization of Chenrezik, and as we the practice of Chenrezik as we do, and self-visualization of Chenrezik, and because it is important that when you apply the practice of a yidam or deity, one must have at least received the empowerment in order to do the visualization. So for that purpose, Chenrezik, since everyone should basically have the Chenrezik empowerment,
and so to do the Chenrezig visualization. Tayang dire sikharsa, tachidang dine sangakyo, ta yang de la pena yang kashi Chenrezig wang matoba, yona dine kariche gore samba yoros. De la yang ta chidang tata heba nagiri sangakyo ta nyane cheba la la chisi wang must to gores. Yena yang dine ta Chenrezig de dine ta to dine sangye tamje ke chinenge la mo dine te ta tu ingje chenbu tuji ke la kebar do papa dine yinam tamje ji ingbo dyoba yinam tamje dyobe mo dine ji res de yen za dine Chenrezig mo ne nyamne korang Chenrezig rang nyamne yang taba che la da ta Chenrezig wang matom ne tabna bare to ores yena yang chidang ge Chenrezig wang matom na ya dine Chenrezig nyamne ta mane tenzo de chobare bare sala de tin tuji chune la cheba do ba yinda de ngara do thyola thera bore dine Kyabje Kalu Rinpoche yena ya dine ngara do loma to kyamde domba shu thamna dine Chenrezig wang ja manen de ge dine nawa yores 근데 이제 다들 저런 Chenrezig wang matoba yena ya 뭐 Chenrezig nyamne chiri yore te yoba yena tine te dake kalke komba yena tela tene yang karo yungu mares. Ceci dit, il y a peut-être parmi vous, malgré tout, certaines personnes qui n'ont pas non plus l'initiation de Chenrezig et qui se demandent dans ce cas-là comment faire ce gros yoga. Donc, normalement, donc, comme on vient de le dire, pour se visualiser sous la forme d'une divinité, pour faire la méditation d'une divinité, il est indispensable d'avoir reçu l'initiation. C'est un must, Kyabje Bokar. Parce que c'est Medro qui prononce comme ça. Donc, c'est indispensable. Mais Chenrezig, c'est un petit peu à part. Parce que Chenrezig, c'est ce qu'on appelle une divinité qui représente l'activité des Bouddhas, en particulier la compassion de tous les Bouddhas. C'est la divinité qui réunit en sa personne un petit peu tous les Buddhas, ou la compassion de tous les Bouddhas. Donc c'est pourquoi on dit que Chenrezig, même si on n'a pas l'initiation, on peut quand même faire la méditation, on peut quand même réciter le mantra. C'est ce qui se faisait au Tibet, ou bien autrefois Kalu Rinpoche disait toujours aux gens que du moment qu'ils avaient pris refuge, il donnait la permission de faire la pratique de Chenrezig et de réciter le mantra. Par conséquent, lorsque vous faites le Guru Yoga, même si vous n'avez pas reçu l'initiation, vous pouvez utiliser Chenrezig, vous visualiser sous la forme de Chenrezig, ce n'est pas une contre-indication. For any one of you who may not have the empowerment of Chenrezig, yes, you might wonder as to how to go about doing the practice of Guru Yoga, since one doesn't have the empowerment and therefore cannot do the visualization of the deity. Generally speaking, it is very true. In order to apply the practice of the Vajrayana deities, one must have received the empowerment. It is an indispensable part of the applying of the practice, and so, yet in the very case, so the exceptional case of the Chenrezig, being the embodiment of the enlightened activities of all the Buddhas, and particularly being the very essence and embodiment of the enlightened compassion. So in this way, the compassionate activities of all the Buddhas,
And so in this way that the practice of Chenrezig is among deities more accessible than any of the other deities. And of course it would make it even more sort of complete to have received the empowerment of Chenrezig to do the practice. But given that one hasn't also, just because of the nature of the deity and the very qualities of the deity, one can, given one has refuge, that one can apply the practice of Chenrezig. And it was the most common practice of the deity in Tibet, as well as also the Kyabje Bokar Rinpoche also made a very strong point to present the Chenrezig practice because of the very compassionate, very sort of accessible nature of the practice, that anyone who has received and taken refuge and then is given the permission and blessings to do the recitation of Chenrezig mantra and practice of Chenrezig mantra. So in this way that there is no sort of contradiction in applying the visualization of Chenrezig, that because it's only greater source of benefit, and so you may also comfortably in that way, even if you haven't received the empowerment of Chenrezig, in doing the Guru Yoga practice, you can apply the visualization of Chenrezig. Ta teta tene nganzo logic tene program te tene charan so samlo tang la tene ta nganzo thari program di mambo de ta nganzo lega tagochi extra lega tagochi tene samlo matang roche o khande yana samlo tang go du sana maran so ta mitsen di reng 다다 발라 로데 마리지 발라 나랑서 류가 있음게 지텐디 게 레가테 만도다 상마 대랑만도 컨센트레이팅 제바레스 얘나 양티 레고테 가도 땅아랑도 다다 experience 여자 대가랑레스 다 디테스 만도 드리요 말에 얘네 땅안도 마음 발라 만도 마시 발라 메세 가지 대주요나 tel라 류남 상고지 시와데 대리게 류남 사파지나 우요르 대연자 되네 땅안지 프로그램 취지 람도 비테다 마음방만도 되네 람 상보지라 삼바타네 되네 나도 냐메제 야고데스. Le programme qui vous est proposé peut vous paraître peut-être un petit peu lourd, mais Rinpoche dit ne le regardez pas comme un travail supplémentaire que vous auriez à faire, comme un poids de plus dans votre existence. Donc jusqu'à présent, c'est avant de commencer la pratique du dharma véritablement, vous êtes toute votre concentration a été accordée à votre travail dans la vie de tous les jours, enfin vos activités de la vie de tous les jours. Et si vous regardez le résultat c'est là où vous en êtes. Donc peut-être donc ce qu'il faut voir, c'est ce que va vous donner cette pratique qui vous est proposée, c'est une ouverture vers une autre voie, c'est-à-dire vers une voie de paix, de tranquillité, et non pas un supplément de travail. Et au contraire, un soulagement par rapport à tout ce qui a été votre activité jusqu'à présent. Donc quel que soit le temps qui nous reste à vivre, il faut essayer d'envisager ce temps qui nous reste à vivre comme un moyen de poursuivre maintenant ce chemin que nous commençons et qui est un chemin vers la paix et plus de bonheur. Having explained the year's program of practice which you should follow through,
one must not look at the year's program of practice as another piece of job to do and sort of an extra piece of job to do on top of what one already is so fully involved with in one's everyday life. So this is not really how you should view it. In fact, we must, upon reflection, recognize the fact that all of our lives, until now, we have basically spent all of our times and efforts concentrating on all different kinds of worldly or mundane activities, and so much of our lives have been spent doing that, and as to, with all the concentration and all the effort, what we have accomplished in the way of the result, our own experiences sort of a testimony to it. So we know what the result is. We are tired, that's the result. And so, given that, and we should have sort of a more view it from a different vantage point. That is, we should have approach it from the point of view having based on our own experiences, have a vision for greater happiness, something that will provide us greater happiness and a greater well-being and a greater tranquility or greater stability. And so in this way sort of that so much time has gone, and how little or how much is left is uncertain. So given that, to give some priority for fulfilling a sort of greater or a more sane vision of that will bring about well-being and will bring about stability or tranquility of mind. Donc notre vie doit subir un changement, elle doit se transformer dans le sens du dharma. Mais il faut bien réfléchir à la manière dont ce changement, cette transformation doit se produire. Il faut que ce soit une transformation qui s'opère sans perturber la société dans laquelle nous vivons, qui s'opère sans perturber le travail que nous accomplissons, qui s'opère sans perturber la famille avec laquelle nous vivons. Donc ça doit être un changement en douceur, qui se produit progressivement et qui ne nuit à personne. Il faut bien réfléchir à ce que nous faisons. We have to
bring about some change in our life, some transformation. And this transformation through the application of the practice of the Dharma. And our approach should not be to try to make something happen in a matter of instant or moment, but that we must gradually but definitely bring about some change, some transformation. And so that the way we change through embracing the Dharma, that is not in conflict with the society, the world or the society in which we, in the context in which we live. That the way we approach and apply Dharma is not in conflict with our lives, our work, not in conflict with our families, and no such a counterproductive effect. And so that gradually, that being able to blend into, and yet at the same time, that it's resulting to a wholesome, sort of sane, transformative effect in our lives. This is the approach, and this is the change that we need to bring about. 저는 알아, 저는 양 가시게 좋아용 것도 없어. 가시 나도 누저바 가시게. 저는 달치당 추운 냠절 남발라, 저는 뭔지 저는 멜라라발라 소비게 라마텐도 저는 배 지된 자와 탐제 빵. 저는 저런저런 엠베르라 저는 범jam이 수도 고요레스. 저는 맞에 배만도 추억이 나라 시에 대주디 나라 가르치요르잖아. 코르반데 동아. 저는 내가 현사 제님도 말해. 놀롱주 때문에 가서 동아리 교대 광고에 때문에 메타바레 어디 참마티네 메타바레 동아리 때문에 신사단 전반인 거 말해서 주고나 요레스 근데 여바 인도 때문에 다다다 저런 게 때문에 나도 추냠도 제 내가 제 거래 때문에 추제 내가 양 제고래 때문에 남의 양도 때문에 지도다 정말 망가고 제거를 때 간대에 나서는 근데 저도 어때 하나 라바데 덴바레 얘나야 대 뭐냐 나무게 주디 그래서 디깔라 뭐냐 된다고 근데 투브레스 정해야 망고 종요래 다들 나랑도 들어 디깔라 대답이 제 통계한테 다시 영식이랬어 망치셔 되게 대답을 제트가 되더니 시작하려 하고 그래서 그래서나 농백이 고sorta 뒤져다 미게 내가도 참만 줄었어요 그래서 근데 여바 있는 자한테는 먼저 다다 대답을 되니 제 맡은 나한테는 먼저 추단에 그게 나가라고 되거나 때 먼저 참마테네 딱 한 추다가요 말했어 대저기 면도 때네 대 많이 방 말아서 다른 지게 메센 리게 제 남는다 내가다 지도다 참말라요 망가르바 참말라 투비 간에 되네 참말라 너바네 간에 되네 나랑도 취해도 제발이나 되네 렘베 그랑게 취기 내주도 야호야 또요마 되네 랑신게 나네 되네 즉 현자던 zem바다 근도 참마 되네 랑신게 다 시그레스 현자던 zem바 생게데 나네 마시나 시원은 잡아티게 not long last 이런 거 되게 말했어 니마제 나와제 로제 대산 진실로제 디편도 참으려 말이지 근데 여가 이해 나한테는 도스라바 이해는 매든을 리시체이스 Quelquefois, il y a des Occidentaux qui me posent la question suivante. Ils viennent me voir et me disent, mais nous avons lu la vie des grands maîtres du passé, comme la vie de Milarepa et d'autres, et puis dans les enseignements, ils disent qu'on doit totalement renoncer au monde, que les biens matériels sont des sources d'attachement nuisibles et qu'il faut absolument se retirer dans un ermitage, dans la montagne, quelque part, si on veut pratiquer le dharma de manière efficace. Alors ces personnes me disent, donc je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il
faut arriver à pratiquer le Dharma dans nos conditions de vie ordinaires, sans perturber ni le travail, ni la famille, ni la société, mais en s'inscrivant dans les circonstances qui sont maintenant les nôtres. Donc je leur réponds, il y a une Rinpoche, que autrefois, les conditions de pratique étaient différentes de ce qu'elles étaient maintenant. Et c'est vrai qu'autrefois, les conditions permettaient facilement à celui qui le voulait de tout abandonner et de se retirer dans un ermitage. Et ce qui était vrai autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Les conditions de vie ont changé, les modes de pensée ont changé, beaucoup de choses ont changé. Il reste que ce n'est pas impossible que quelques personnes puissent toujours tout abandonner et se retirer dans la solitude. Mais ce n'est que quelques cas isolés. Et puisque ce n'est que quelques cas isolés, c'est-à-dire que les autres, eh bien, il ne leur reste plus rien, ils ne peuvent pas du tout pratiquer le Dharma puisque les conditions de vie ont changé. Donc c'est pourquoi il faut trouver un mode de pratique qui soit en accord avec les conditions de vie actuelles, et c'est ce qui vous est proposé dans ce programme que nous vous demandons d'exécuter. Certain students of Dharma from the West have asked me that in the past a great many masters, particularly the likes of Milarepa, had in their approach to the practice of the Dharma totally and completely renounced samsaric involvement altogether, and took to the sort of mountains or the place of reclusion altogether, and spent their life in practice of the Dharma. At the same time, of course, it is pointed out in the teachings of the Dharma as to the truth of impermanence, as well as the futility of samsara, how that all the samsaric existence is defective in nature by nature, therefore source of sufferings, and how therefore clinging and attachment to worldly activities and worldly possessions should be given up, that one must renounce such things, and again take to whatever places of seclusion and embrace the practice of the Dharma fully. And so such had been the example in the past, and such are the instructions or explanations of the teachings of the Dharma. Whereas in your approach to guiding the students, and you talk in terms of how that while sort of being in the world, in the context of society, that you should apply the Dharma so that it doesn't, it's not in conflict with the society, not in conflict with the family, and work and so on and so forth. And how's that? Like, different from sort of the past ways, and as well as what it is being said in the Dharma. Yes, certainly the question is a relevant question, that it has, in its own context has a sense. But given our present time and present circumstances, the context in which we live, and for people to be able to completely give up their worldly activities altogether and take to places of seclusion for practice only, certainly, if there are very few, and not many. And so, since majority of the people have to be in the world and live in the context of the society that they live in, so which is response is that then
do these people have to be, since they are the majority of the people, do they have to be sort of deprived of the practice of the Dharma completely, because they can't they go into this situation of leaving everything behind and just practice the Dharma. So, and Rinpoche has explained, he has taken this approach where, living in the context of society that you live in, that how it might be possible to gradually assimilate, gradually blend in the Dharma in your life where you are, and so since that is a necessity, or else the people would be completely deprived of the opportunity to integrate the Dharma, so following an approach. And so that you do it, you carry on the practice of the Dharma with a sort of skillful pace and way that without being too much in conflict with the society, with family, with so on, so the life and so forth, that you can assimilate, blend in. And because also it is very important that in terms of the experience of the recognition of impermanence, albeit in terms of the recognition of futility of samsara, or non-attachment, that it must come internally from out of your own experience, and not simply from the point of view of the intellectualization. And because when it is just a matter of externally giving up something, and just because of the moment's sort of riding on the moment's inspiration, or the moment's sort of tide of whatever influence, and that's never going to be lasting long-lasting. After a week, a month, maybe a year, you'll be back into where you were before, because there's no accountability to sort of just removing yourself from physically from the situation. So in this way, the non-attachment and what have you must be developed internally and in a practical way. Tene mazebeke charanzo tata chijar ke nucho inade chato inade chijar nomba chola maomba la sanji ke chöde yapo tar gora yena ta tata tebra wosene tene memang ke ya chödi nyane je tudo tuma te maomba la tene charanzo nomba la chö tare tam ya chöde dere esi te maina tene pena meche ni je jitin khorwa le ta ne recho lo gom somba meche tene charanzo nomba la je chöde pergo sana meche a Krezire, segire. De yapo de stongo mares. Oui, une petite chose que j'ai oublié de dire dans l'intervention précédente, c'est que par notre pratique régulière telle que nous la ferons maintenant, le renoncement viendra de l'intérieur. Il y aura un renoncement intérieur, ce qui est le vrai renoncement. Sinon, si on renonce à tout pour partir dans la solitude, mais que ce n'est qu'un rejet extérieur, ça ne pourra pas durer longtemps. Une autre raison importante pour laquelle nous devons essayer d'intégrer notre pratique à notre mode de vie tel qu'il est, c'est maintenant pas seulement pour nous-mêmes, mais dans l'idée que si nous pensons qu'il est bon que le Dharma, l'enseignement du Bouddha, se répande véritablement dans les pays dans lesquels nous habitons, que ce soit en Occident ou en Orient, il faut le faire d'une manière raisonnable et compréhensible par les autres. Donc si à supposer qu'il n'y ait pas de gens qui pratiquent comme vous en intégrant la pratique à la vie, mais seulement 2 ou 3 personnes qui quittent tout et aillent vivre dans les montagnes, peut-être les gens diraient ils n'auraient pas spécialement d'intérêt, mais verraient une espèce de fou qui va vivre tout seul dans une grotte. Et votre Chédi a supposé que Milarepa, par exemple,
Il n'arrête pas à éduquer vous, là, dans une grotte à bouffer ses orties. Bon, peut-être il se retrouverait à l'hôpital psychiatrique. Hein. Donc c'est ça. Donc on l'emmènerait tout de suite à l'hôpital. And particularly if in the future the teaching and the practice of the Dharma is to be properly established and to take root in your own soils, and respective of soils of country, then it must be because of the people having, in general, having appreciated, having assimilated the essence of the teaching in a thorough way, and therefore the people are bringing about the sustenance, affecting the sustenance of the teaching in their respective soils. And so that would be the real way, that would be the practical way. And not just a few individuals taking to the mountains and going into whatever retreat and then sort of coming back and say, here, we have the teachings for you. And they would be regarded as crazy, sort of insane. And for instance, if knowing about Milarepa, if were Milarepa sort of to walk into your soil or to appear and forget about receiving teachings and seeing the great master had come, says, what's this crazy person, this very eccentric, crazy person doing here? Probably the first thing that'll happen is that he'll be sent to the nearest hospital.